Sumayong adlaw na po din do diha mga choy, mayong adlaw pero gabi na di ay, oh, gabi na. So karon mga choy, mao ni ato pang 8 nga taan. Siyempre gikan tag trabaho, matik. Oh, taan ta largo. Nya lagon dabog ombaya pod niya. Asin bag mo baha pero okay ra. Bahala na lang siya. Kada, banay ko ninyo. Bye-bye. Gikan sa trabaho largo kog panaan mga choy no, kay grabe murag na yusto nagiko aning pagpanaan baka dogayan ani mamura na tang naong og awang, mamura nag naog awang kay di man ta mahilod na manggod og di makapanaan. Ikawalo na pud ni nakong taan diri unya kulba pud kaayo kay ako ra manggod pod usa. Maunang sa inyong makita dira mga choy dali-dali ko ba kay pirti na magong kulba. Lubi gihapon ang akong gipaon diri mga choy no, unya sa kanang una nga sit up or trap mga choy maura gihapon nga area. Maura gihapon nga area nga kadto bitaw sige ko kagisian diri mga choy nga maro kay mga awang ba kay gisian ang trap mao makagawa sila. Unya sa ikaduha nga trap mga choy no, lahi na pud ni nga area pero unahan na sa kinaunhan nga trap. Unya ako na pud nang gibangan diha mga choy no, kay galing og ikaso og mag-uwan magbaha-baha ba makapugong siya or makahawit pa. Pila ra may istorya pagkaugma ania ako na dayong gisusi og kulba kaayo og excited pug nya lipay ko ania kay nakikita og nay puti ba so meaning to say nakakuha gud ni siya. Nakakuha ko diri mga choy murag mga tulo ra man siguro ni og napoy isda nga isa og dili na po ni kansi mga choy no. Samtang nagkuha ko ani mga kuha nako na ako nabantayan ba na napoy nangitlog or nanganak nga awang diri og maura ni akong kuha mga choy sa unang trap. So di atay kuha mga choy no nga nay anak na pod. Oh, gamay ba kay siya, gamay ba kayo nya nanganak na nay anak. Ngambak na. So maoto mga choy way paglangay akong gibuhian aron pod mo daghan ni sila ba. Ug ako po ning i-flex ning akong isda nga kuha diri. So yo. Mao ni gitawag sa mga og gurami or pudzo. Gurami. Tek buhion ni. Matik na ning isda mga choy buhion ni sa akong gamay nga fish pan. Sa kaduhang trap diri mga choy no, nakita niyo diha nga di gid sa kayo laom. Pero bisan pa man nga dili kaayo laom ang pagkabuta nga nakakuha gyapon ta diri nakakuha gyapon ta diri og wala ta masiruhi nya sa akong pagtan-aw mga choy og pagsusi. Wala pud ko mag-expect diri mga choy no nga makakuha ko og baki or bullfrog. Unya sa pagsusi nako diri mga choy no, kuwang iyang tiil nya maoto akong gibuhian saon man nga isa ra man ka buok. So maoto mga choy no, ako nang gitapok og gikuha ang akong kuha sa kaduha nga trap. Dili man ta kaayo paldo pero okay na ni kaayo. Daghang kayong salamat sa pagtan-aw mga choy ug padayon lang ta sa atong mga hilig sa kinabuhi ug bunal ra. Uhay.